Let me try helping salaried employments manage their finances. I want to know more. Huh? How can I help you? How can we help you? Looking for a loan, looking for a branch, talk to an officer. Looking for loan. Billy! Yo! What's up, people? Welcome to Bitokbitok University. Seryoso na itong istoryahan. Labi na sa mga teachers niya. Sa mga teachers niya. Stay put. Seryoso na itong istoryahan. Kumusta ang inyong mga sweldo? Dugay ra nakalon, no? Dugay ra nakalon. Ha! Kabulog yun ko. Tanan na lang nakalon. Ang mga Christmas bonus, June pa lang, nakalon na. Sus! Kabulog yun ko, ana. Wala ko nangantsaw, Kaya ko po mismo galon sa ko. Siyempre, dagan mga bayro nun. Di ba? Uban pa, di na nato isa-isahon. Ang pangutana, kamo ba dia galon sa usara ka bangko? Unsay nindot kung usara ka bangko or nagloan ka sa daghan bangko? Ay, paminaw, mga pisa ka. Sa tinod anay lang, may uban mag-prefer na magloan lang sa usa ka bangko. Pero kabalo ba mo nga mas dako ang inyong net na makuha o mas gamay ang deduction kung daghan bangko or sa daghan mo bangko mag-loan? Lagi. Promise. Tinood akong gisulti. Promise. Pati si Billy ni agree. Sa tinod anay lang, mas gamay pa nun ang deduction sa imo makuha kung sa daghan ka nga bangko nga nag-loan. Promise. Para sa mga duga mga pangutana, i-try nyo lang. Adto mo sa First Valley Bank. Sugar. Sa inyong cellphone, actually, pwede na ka mag-apply. I-try nyo lang. Adto mo sa Facebook. Tapos adto dahin mo sa First Valley Bank. Adto silang page. From there, pwede din ka dito mangutana. Mag-question. Dagan sila ipangutana sa imo, ha. Tapos kung gusto ka makipag-chat sa ila, ha, pwede nimo sila i-click. For example, gusto ka mangutana about sa ilahang loan. Dagan din kayo mapilian na kay loan program for all types of entrepreneur, helping salaried employees manage their finances, support and funding for farmers. Ug uban pa. Let me try helping salaried employments manage their finances. I want to know more. Huh? How can I help you? How can we help you? Looking for a loan, looking for a branch, talk to an officer. Looking for loan. Tapos, wait. May barangay loans, LGU loans, perfect. Naay ATM and bonus loans for teachers. APDS loan, ATM loan, bonus loan. Try nga natin ATM loan. You can apply for an ATM loan at a competitive interest rate of maximum loan amount up to 135,000. Flexible payment from 6 to 60 months. Tapos, you can visit the branch near you by submitting photocopy valid ID, confirmation of appointment, 2 months original payslip, bank statement, or ATM account. Do I qualify? Look for a branch. Ang nakalamian eh.
pwede pa nimo through messenger nimo i-send ang imuhang mga requirements. Lagi, let me see. Do I qualify? Look for a branch. Look for a branch. Ano lang ha. Nag-look for a branch na ko. Branch list. Let me see. Oh! Na ay daghan kay mga numbers ay panghatag. There you go. See? Dali ra. Natanan mga branches, pwede na ka makakontak. Perfect! Bosa sa pa yung giolat. I-try nyo na. Oh? Bisitahin na ninyo karon na dayon sa Facebook page ang First Valley Bank. Loan na. Kadlok. Nagloan po kay ko. Perfect. First Valley Bank. Your lifetime friend. First Valley Bank. First Valley Bank is a development bank. First Valley Bank. From the words you can't be free. First Valley Bank. First Valley Bank offers savings account, checking account, time deposit, and special savings deposit. For details and inquiries, visit your nearest First Valley Bank branch today. First Valley Bank, a development bank, is your lifetime friend. First Valley